الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله المنزل الكتاب ومجري السحاب، الواحد الأحد العزيز الوهاب. سل بني آدم عندما قتل الأخ أخاه فعجز عن دفنه فبعث الله له الغراب. ليس المريم العذراء عندما دخل عليها زكريا وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ليس لعيسى عليه السلام عندما تكلم وهو على ذراع أمه فقال إني عبد الله آتاني الكتاب. سبحانك ربي أنت الواحد الأحد وأنت الفرد الصمد، غافر الذنب لمن قال لا إله إلا الله، وقابل التوب لمن عاد إلى مولاه، شديد العقاب لمن عصى، غافر الذنب فضلا وقابل التوب وعدا، شديد العقاب عدلا، إليه الرجوع فرضا. إلهنا إن ذنوبنا في الوراء كثرت، وليس لنا من عمل في الحشر تنجينا، وقد أتيناك بالتوحيد وبصحبة النبي، وهذا القدر يكفينا، فبحق حبيبك محمد وآل بيت النبي لا تجعل النار يوم الحشر تكوينا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا ومعلمنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمد رسول الله، أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوه ويشهد، وضم إله اسم النبي إلى اسمه إذ قالت الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليدله، فذو العرش محمود وهذا محمد. نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، فأنذرنا نارا وبشرة لك، وعلمنا الإسلام الله نحمده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puasin sanglit kapamudji pakatunggal simahasud simahatinggi Allah, serta salawat iwan salam kana bipilihan amuin nabi pamumukuhan addat junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mabut pakatan ahli keluarga niya lapay na ingkatan lundang karabat kasahabatan niya. Kabuka kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala sinsampurna kabuka, serta ayaw kita nyo magrida mikimatay wat malengkan halong likusan sing ka-Islam sampurna. Mga kausbogbog hapag-akama, kaya ingatan sintiap-tiap siulakan deng kato taniyo, bang biadiin imparasahan makapag-ukat siya iban sing kakasin niya. Aun deng kato taniyo pagkalawaan maas. Aun deng kato taniyo pagkalawaan anak. Aun deng kato taniyo pagkalawaan asawa. Damikyan aun deng kato taniyo asawa pagkalawaan bana. Kiingatan sintiap-tiap hang katauren kato taniyo wang biadi inim parasahan. Bang malawa na rengkay mo, intao kakasi mo. Kaya ingatan, sintiap-tiap hang katauren kato taniyo, amuin
harum iwan sin adlaw, hatiap-tiap waktu, nakapag-akad kamo iwan sin tao, kakasimo, mahuli magsaroon doon na sadya, manay kuri siya rin kay mubutas ka matay. Kaingatan sin tiap-tiap, hang katauring kato, tanyong parasahang, impar na naman, bang biya diin in sakit, amo in mag-ukat kamo iwan sin tao kalasahan mo. Biya din na mahabang sa upama, in kita nyo ini, ummat si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo in nagiiman kaniya, hawala tanyo siya kita. Nagparat saya kita nyo pagkatunggal sin Allah, iwan papag nabi, sin junjungan tanyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawala na to siya kita. Biya din na kawahabang sa upama, in kita nyo nabuhi hamasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. تأكل مع النبي وتشرب مع النبي وتصلي خلف النبي وفجعة يفارقك رسول الله. Biadiin na mahabang kita nyo nabuhi hamasasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Marata nyo magsaw, magkaunin Rasulullah. Marata nyo maglingkod-lingkod, mag-inom in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumambahayang kita nyo, hatay kuran sin sa mulya-mulya, manusya sa mulya-mulya Nabi. Kaya panjari sin Allah Ta'ala mo ninjunjungan tanyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biadin na mahabang halong sing kauhaan tagto katahon. Nabuhi kita nyo hamasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo yan kaya masahantan nyo. Impagturun sin wahimaw pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya masahantan nyo, bang biadiin, mamugbog pa Rasul sallallahu alaihi wasallam wa faj'atan yufariquka Rasulullah. Mahuli magsaroon doon na sadya, taykuran na kausin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biadiin bahayin para na naman hat. Biadiin bahayin para sa hat na namun sinbar iman pa Allah. Bang mutas na manay kuri kanya in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yu'tabaru a'zamu masaib fi tarikhil bashariyah. Nabilang sa laggo-laggo na musiba jimatu, asal sila sing kabuhi sim manusia in kawapat ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lianna la'ayna la yazalu sayaranun biddam. Akal na immata simbar iman, masi-masi magtubod. Illuha, pabila katumtuman nila. Pabila mawassa nila, pabila kasuysuyan sila sing kahalan tungod kawapat ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kayfa arafa as-sahabatu biduluwi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Biadin bahain kaingat sin mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin masuok na manay kuri kanila in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hajjatul wada', hinapusan paghaji sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katurun sin ayat, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Kiyuyagan mga kasahabatan, kalna biyaitaan sila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin in Jibril di naman naog maggaying marikato tanyo magdasin wahi. Di mus na jukop na inkallam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kiyuyagan ng mga kasahabatan, sabab pangatod nila in halyaon, daraukan dakula. Adafun, in Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu anhu, nagtangis. Kihatihan niya magtuy, bang di inamaw ni Jibril, magdawahi, bukon namaw kay manay kurinan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita si mga kasahabatan, ya Abu Bakar, may tako nagtangis, bukon patut. In waktu ini pagtatangisan, kalna jukop na kato tanyo sin Allah, in agama Islam, siyang puro na niya na, wayroon kita na mo buat malaing kanini ini daraukan, dihil kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inago sin Abu Bakar, ma ba'dal kamal illa nuqsan. Wayroon pakaradyaan, puas sing katimus niya, buat malingkan kahilangan na sadya kita niya. Inago sin Imam Ibn Hajar, magkulang maglawi kawalwan tag-isa adlaw ra kuman ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga hajjatul wada, puasing kapag haji niya,
maun pabulan, biya simbulan ini Rabiul Awwal. Awaktu man, Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu, diaksin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pahula Yaman, magda'wa, mataod riwayat na mayta. Buk riwayat iyan sa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasiyatan sa sin Nabi, yassira wa la tu'assira. Ya Mu'adh, pagpaluhay kaw. Amano siya, ayaw ka magpahunit. Yung panghindo sin agama Islam, maluhay, hukom mahunit. Mataod riwayat. Hinggang buk riwayat, imiyanin Rasul sallallahu alaihi wasallam kang Mu'adh, ya Mu'adh, la'allaka ta'ti ila madinati hada, fala tajida fiha Rasulullah. La'allaka ta'ti ila masjid hada, fala tajida fiha Rasulullah. Ya Mu'adh, arakala makawing kau, magbalik ding hawala Yaman. Makawing kau lang niya magbalik mari. Pamadina sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mo na lang niya kawaakan in Rasulullah. Arakala lang niya, ya Mu'adh, makalabay kau magbing din ha masjid. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ha Madina, di mo na lang niya kawaakan in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya hati magtoy sin Mu'adh ibn Jabal bangunin maksud sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa kaula-ula na main na kanya in Rasul sallallahu alaihi wasallam, hakal na mayta, impag-ukat nila iwan sin Mu'adh ibn Jabal, bukon ukat kabuhi. Di ara sa simbiyaitaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adh, bagbing mumari pa Madina, pagbing mumari pa masjid, kuri mo na ako kapaakan. Hingga nakapagkabtangan ng Mu'adh ibn Jabal, fadaynaka bi abaina wa ummahatina ya Rasulullah. Khud mafatih al-khuld. Sacrifice ko na lang nga kay mo ya Allah, ya Rasulullah. Inhina ko iwan hi ama ko. Ando pangayo apa Allah subhanahu wa ta'ala, in kumakkal na ko rin di hawabaw singgong. Bikhtisarin syadid, isamarize ta na sadya. Nagpakawain Rasul sallallahu alaihi wasallam unta, kan Aba al-Muwayhib al-Ansari. Waktu Rum, namisita sila pa mga parang sabil, hauhod. Kimawa untain Aba Muwayhib al-Ansari, kalna sakatan, sinjunjungan tanyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doon man sila kubul, simala min junjungan tanyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Assalamu alaikum ahla dara qaumin mu'minin, antumus sabiqun wa ana bikum lahiqun. Kasadyahit taraan maun kanyo kamo mga bariman, naguhula halam simpakubulan yan. Inkamuan miyunana, mahuli na kang Rasul sallallahu alaihi wasallam inakumurul da kanya. Ang pananangdungdungin Rasul sallallahu alaihi wasallam, way kaywa niya. Kaya tumtuman niya yung kabinsanaan niya, hawak to, hamak ka pa siya. Kaya tumtuman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kabinsanaan, sin paghijra niya, dahil hamak ka harap pa Madina. Kataan sin kabinsanaan, jimatu hakabuhi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaya tumtuman niya, hawak to yaw. Ang pananagsabden Rasul sallallahu alaihi wasallam, ishtaqtu li ikhwani, timumtum na akulong niya hamanga tay manghod. Diungog sin Aba Muwayhib al-Ansari, awalas na ikhwanak ya Rasulullah, bukon ka kami inilong, ngayon kami inilong ya Rasulullah, tay manghod mo. Inakisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, antum ashabi. In kamuan, sahabat ko. Lunang panun ko inakisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga tay manghod ko amo in nag-iman, nagparat saya ka ko, walang yaraw ni hawalaan nila misan ako kita. Wala pa kita nyo limalahil, mari pababaw sing guming, yanganan na kita nyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tay manghod niya. Tay manghod, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wayroon, nanga ko tay manghod, makuyag siya, mawapat, ingkakasin niya, way. Sangi-ingi tuhuma, may ba ini? Bang mabutin bulan Rabiul Awwal biha ini. Kabiyaksahan sing kita niyo, pusba, kapag bata ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sangi-ingi tuhuma, hipagpanuhuma marikato, tanyo bang kita nyo magsalsila sing kapag bata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuhumahon kita nyo, in kamo yan bukon kapag bata hanabi, impyagkog kuyakan nyo. Sa impyag celebrate nyo, kawapat ha Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Sangi-ngi tuhuma. Amuin tuhumahun kau hasawab singkasi iwan lasa mo pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akal na wayron hangka tauring kato tanyuren di misan pabu ako nilong bigi jantungnya ingkyo yakan siya bang mabot in adlaw kawapat ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Way. May ta kita nyo pagtuhumahon sin sangi-ngi tuhuma. Para hal ing kita nyo nagmamasusa akawapat ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karay para arakuman sambat sin mga ulama ingkabtangan bihat to bang hibutang hatimbangan sin ilmu la kimatalaha bis sarawayrong kapusan. Sabab indiatan ka to sin syara bang kita nyo anog haraan rijiki sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi aula anog haraan kita nyo rijiki anak bilang sunnah akada in papag-akikahon kita niyo kapag sumbayon kita niyo binatang, akika, kalna pagsukol pa Allah subhanahu wa ta'ala, haridjiki, biyos niya katutan. Wala na kita nyo reaksin sa raing papagpugkuyahon, bang aw mapatay rin katutan. Way. Tabiat ito simmano siya. Amo pa ka, tao ka kasi niya na, hindi siya magmasusa, bang mapatay. Magtaymang udang kayo na hangkama, misan pengkiaunan nila nagsasagga ni magbatok liupian. Awak to, mawapat intay manghod niya. Di na siya kuyagan. Gaman masusara siya. Biya diin na baka bang Rasul sallallahu alaihi wasallam na inawapat na naikuriring kato. Tanto tuod wayroon hangka tauring kato tanyo na nga kung nag-iiman pa Allah. Iwan pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inkyuyagan hakawapat ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sangi-ingi tuhumayat to. Amo in tuhumahon kita nyo hakasi, iwan lasatan nyo pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doon man, miyawot, waktu rum, munu inayin Rasul sallallahu alaihi wasallam, paway niya, doon si Haway sin asawa niya, Maymuna, radiyallahu anha, nakananam, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, sin sakit po, sakit amun wala niya bakas kanana may halukay niya kabuhi. Hingga piyon na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yung kaasawahan niya. Nikiwaid. Nikitukot kanila. Ando bang makajari? Inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hakaasawahan niya bang makajari? Dumitto na siya haasawa sin haasawa niya. Amunin ummuna Aisha radhiyallahu anha humanti magpauli. Tiyukutan da sa sing kasabahan niya. In Rasul sallallahu alaihi wasallam. At tanda sin sakit, sin yanam sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di siya magkakaus bisan tumindom. Humanta. Diya na sa sin pangtungod niya, Ifadal ibn Abbas, iwan sin Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhuma. Tiyang pipi siya riha abakan niya, habukton niya. Kita sin mga kasahabatan, hamasjid, awak tu biyubuhatin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Liayin ding Haway sin asawa niya Maymuna matto. Paway sin ummuna Aisha radhiyallahu anha. Nahansul in laum pangatayan nila. Akal na wala nila bakas kita. Injunjungan tanyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawiyat tu kahalan. Hingga si mampay pariwayat inagisin Anas, alaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'alamin syadid la yatahammalhu 'asharatun min aqwiya'il muslimin. In sakit kana naman sinjunjungan tanyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit mapangsan di long sin Anas kakausan dahon sin hangpo usog makusog ding mga mukmin beriman pa Allah. Artinya lalo in sakit kana naman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doon na si halom simbay sin asawa niya, mga dua pa tuad law rakuman. Masuk na mawapat in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab simpaso simpamaranan niya, bil dimatong simampay pariwayat kiyawaan in Rasul sallallahu alaihi wasallam pitululuunan kibot-kibot sibi tuwig amo nato ni pagbusog kanya sin Aisha radhiyallahu anha supaya mawaimpaso simpamaranan niya. Makasayo sa ring hakapunong ng mga suusya. Uno nakapagsambahyang na baha akulong ewan sa mga kasahabatan ko. Nagisin Aisha, mayroon palong niya, Rasulullah.
Nagasin Nabi, mur Aba Bakrin falyusalla bin nas. Daakan niyo Abu Bakar mag-imam hamanon siya. Asa kahawa mag-attempt pin Rasul sallallahu alaihi wasallam pa masjid. Bihat to punungon siya. Hingga gimam gamin para sa hanya nakapamasjid na siya diya na siya matapamasjid singang bahayang. In Rasul sallallahu alaihi wasallam deng hakalabyan dihil kana sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nakapag-imam siya. Gimamaakan niya ingkatan, kanabihan karasulan hangga tos kauhaan tagupat ngayon nabi wan rasul. Awak to pag Isra wal Mi'raj sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Baitul Maqdis. Di makagaus mag-imam min Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di akni sa mulya-mulya sahaba. Mag-imam amunin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalabbian dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala kan Abu Bakar. Nakapagjamaa hatay Quran niya sa mulya-mulya Nabi. Amunan junjungan tanyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hangkan wailun lirrafida. Kabinsanaan hamanga sila Shia Rafida amuin manok na kan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wairun pinisin Rasul sallallahu alaihi wasallam sahabat kapag imamun magjamaa hatay Quran ng Rasul sallallahu alaihi wasallam tupot Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Angkan kabinsanan tumbas sin Allah taala hamanga sila Shia Rafida amuin pagsuknaan nila paglanaton nila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Doon man ubos si mambahayang Rasul sallallahu alaihi wasallam himutba na siya, matao din riwayat. Aun hambuok riwayat, wallahu ta'ala a'la wa alam ala sihhatihi. Minhum man sahaha wa minhum man da'afa. Aun nga mga ulama pagsabbuton nila yung kissa mansung ko sabbuton nila. Siya nila. Harta kilukis day sa makakitaban. Aun ding hakaywanan ulama wala nila na siya. Ubos man si mambahayang ng Rasul sallallahu alaihi wasallam imutba na siya. Ayyuhan nas man kuntu qad jaladtu lahu zahran fahadha zahru Muhammadin falyastaqid minhu. Ayyuhan nas man kuntu qad shatamtu lahu 'irdan fahadha 'irdu Muhammadin falyastaqid minhu. O kamu mga mano siya isiyo yung bakas, nalubak ko, kapasakiti ko. Nayari lang niya, intay ko di Muhammad, pamahuli kami. Isiyo yung bakas, kabisarahi ko bukom maraw, natasaking kamarwan. Nayari yung kamarwan ni Muhammad, pangikisas ka mo. Nanunjuk isa Diyosin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya halkaan ngayon para kala pagkisas. Di sa mabaya, tumanggong, hak, sinipon sin Allah, dakon niya mga rapa adlaw ako ladi. Ambok riwayat, ingyan, isawad, riwayat ini, timindo ginhambok maas usog, wa huwa shaykhun kabir, Ukasha ibn Muhsin. Liyal qasas long niya ya Rasulullah. Nalong niya ya Rasulullah, yari ako long niya. Duma magkisas kayo. Pag simukat ko, magkisas, nayari ako long niya, duma magkisas kayo. Awi adin kahalan ko long niya ya Ukasha, duma magkisas ka ko. Long niya ya Rasulullah, kunta tunadzimul juyus, fadarabtani faadaytani. Yang nga Rasulullah, waktu hapagbunuan ini ikaw, nagpabuntol. Sinsap sin mga sundalo mo. Naluwak mo kulong niya ya Rasulullah kaysa kita na ko. Di kulong niya kaingatan. Bang tiod mo ka tawakan mo ko. Ambok riwayat. Kaya ba ita? Hataas unta man. Yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, nakasuok mat to inunta sinukka siya tubno muhsan. Kita niya bitis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, simuok siya, maksud niya siya mo bitis sin Rasulullah. Nalubak mo pulong niya Rasulullah, di ko kaingatan, narakala unta mo, buli sinunta mo yung lubakon mo, sa aking kiugdan. Di ko kaingatan lang ibang tiod matawakan, wala. Kaya sakitan ako. Yan ngayon, si mga sahabat,
nung ngayaok ka siya hawihan na in kahalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang makajari kami na sadyayaw ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukriwayat ni Rasul sallallahu alaihi wasallam 70,000 ummati yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Kapiton ngay uring ha ummat ko Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makasod sila palam sin sulga ari na hisabon. Inagi sinukka siya tudno muhsan, Allahumma ja'alni minhum ya Rasulullah. Piangayo niya para Rasul sallallahu alaihi wasallam bangman makalamod si hajumlahan. Inummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam among pasurun sin Allah taala palam sin sulga hari na hisabon. Yang indoan sa sin Nabi. Laqad da'awtu Allah ya Ukkasha an yudkhilaka al-jannata bighairi hisabin wala adab. Inagi sinambok sahabat. Sambil akulong niya ya Rasulullah pangindoa isab. Inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabaka ka Ukkasha. Kaya unahan na kaulong niya Ukkasha tudno mahsan. Ang pabaha lumawi Rasul sallallahu alaihi wasallam immangin dua kaymo. Papasurun kau palam sin sulga hari na kau hisabun. Ina ka makananam kabinsanaan. Direct na kau manuytoyan palam sin sulga. Ang palumawi ring hatta. Sa kabayan sin Ukkasha tudno muhsin. Magkisas iwan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aw po unta doon nariyuhal kanya tungkod ang bakas kay pangluwak kanya. Ang buk riwayat amon hisawajat to siwak. Ala kullin diuhal na kanukka sa tudno muhsin tungkod. Lang ya Rasulullah, hawak to naluwak mo ako, wayron sa abu pangampo ko. Wayron badyo ko. Nari lang nga kugdanan. Magkisas kita, nagbabadyo ka. Doon man hiubo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pangampo niya, kita sinukka sa tudno muhsan sahaya. Habaran sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biyogit sinukka sa intungkod. Ampan niya nasiyo min Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nung ya Rasulullah ri ko kakausan, pasakitan ka. Sa inakin niya, alimtu annaha nihaya. Kaya ingatan ko lang ya Rasulullah mo na ininong intubtuban. Wa uridu an akuna basyratuka ya Rasulullah. Sa kabayaan ko lang nga mikit, sadyalong yung gimpaisan ko maun pakinpaisan mo ya Rasulullah. Panay naghadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, abdun khuyyira bainal baqa'i fid dunya wa zinataha wa baina liqa'i rabbi. Fa khuyyira liqa'a rabbi. Amok ipon ni nagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam kapigpi siya sin Allah Ta'ala in tumattap dan di hawabaw sing gumi maghula iban sing katan kasaddapan niya iban sing magbak iban sing Tuhan niya pini niya long niya magbak iban sing Tuhan niya wala kay pahaman sing kaywanan sahabat bang hisyon yaksud sin Rasul sallallahu alaihi wasallam way hingga nagkabtan ni Abu Bakar فديناك بآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وكل ما أملك يا رسول الله خذ مفاتيح الخلد isacrifice ko na lang niya kay mo ya Rasulullah yung hina ko, hiama ko in kaasawahan ko in katan simpyag milikan ko iwan singgin hawabaran ko pangayo apa Allah Ta'ala in tumaktab ka ulong niya ri hawabaw singgoy magpula ya Rasulullah o punta hinapusan adlaw, masuk na mawapatin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doon na si habay niya. Akawyaksahan in Fatima radhiyallahu anha bang sa magpamisita matto, pabay, hiama niya. Pagsampangon sa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagsiyumon in tuktok niya. Kawyaksahan, paghinangon, sin tiap-tiap ama, hakaanakan nila. Hawak to yaon. Namisita in Fatima, kan ama niya, wala niya na-experience. In kawyaksahan hal, pag hinangon ka niya, hiyama niya, bang sa makasod palambay, pag siyo mo ning tuktok niya. Pag kita niya, hiyama niya, yaon, anda firashil maut, yaon na, nagnananam masakit, ngampay pariwayat, nagisin Fatima, wa karba abatah,
وكرب أبتاه وكرب أبتاه أجاب ربا دعاه إلى جنة الفردوس معه. Waktu man kita sin Fatimah radhiyallahu anha long niya way nabihan sigpit niya namuyan niya kolong niya amakku hingga baitan sa sin Nabi, ya kau anakku, amo na ninong yan hinapusan. Gimoa sa ring habilik, fabakat, nagtatangis. Di mabayain Rasul sallallahu alaihi wasallam, kakitaan ng anak niya, nagtatangis. Hingga yatawag niya magbing, yasod pabilik. Pagguwa ring hawilik, nag-uuyom na Fatima radhiyallahu anha. Yasu sa sinummo na Aisha radhiyallahu anha, bang may tabihat tin kahalan. Tanagnaan sod niya pabilik, gimuwa siya nagtatangis. Simod nagbing, gimuwa na nagkakatawa, nag-uuyom. Long niya bayta anak ko hiaya, yama, hinamo na inintubtuwan niya. Di siya makakaus, kakitaan ako, nagtatangis. Hingga baytaan ako, hiama, sin ako yung panagnaan, deng ahli bait niya, luhukan di, murul matukan niya. Kaya tawa. Doon man, ni maug ng Jibril alayhi salam pa Rasul sallallahu alayhi wasallam. Si malam, ya Rasulullah, intuhan mo. Amo intagda po sin salam, nagpasalam dua kayo. Ang panasabiyaitaan niya rilong niya may magad in malakal maut, diak sa sintuhan magtaat marikay mo. Banging kabayaan mo ya Muhammad, asugpatan, inummol mo, magtaat sa kayo. Banging kabayaan mo ya Muhammad, patubtubon na sadyari, damik yan. Bihat to. Akatan kanabihan karasulan, tuput Rasul sallallahu alaihi wasallam, faddal al-maut ala al-haya. Pialabi niya yung kamatay ring hakabuhi. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam nagulal Khalilur Rahman, bagay sintuhan Rahman. Sumakawa hawak tuman miyat to na kanyang malakal maut na nga subusya. Ajita zairan am qabida. Uno lang niya malakal maut, miyari kakakaw. Diak sintuhan, kapatangsuan ako niya walihan, at tawakan mamisita sa dito. Bal qabida. Nanalong niya sin malakal maut, panabi Allah Ibrahim, di aka kusintuhan, papakawaan ko niya wa. Long sin Nabi Allah Ibrahim alayhi salam, ara'ayta khalilan, yakbidu rawha khalili. Uno, aong kakalong niya bagay, kaingatan niyo. Pagtangsuan niya walihan, pagtangsuan niya kabuhi, imbakay niya. Nagbingin malakal maut patuhan. Ya Rabbi abduka Ibrahim qala ara'aita khalilan yaqbidu rawha khalilih faqala Allah al-Mawla azza wa jal qul li 'abdi Ibrahim ara'aita khalilan yakrahu liqa'a khalilih. Baita ilong sintuhan amalakal maut iniipon ko Ibrahim ara'aita khalilan yakrahu liqa'a khalilih uno ang takabagay mahukaw siya rumamag bakiman simbagay niya. Ada pun Rasul sallallahu alaihi wasallam hawakto miyatto na kanya in malakal maut iban sin Jibril. Biyaitaan sa sin Jibril, biya kariyaw sintuhan magtaat kay mo. Banging kabayaan mo sugpatan, bang di magtaat sa kayo. Faddal al-maut ala al-haya. Pialawi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kamatay din hakabuhi. Ang panasa imiyan ishtaqtu liqa'a rabbi. Mabaya na tuod ako lumamagbak iban sintuhan ko. Simanda isa dayon Rasul sallallahu alaihi wasallam haraghal. Sin ummuna Aisha radhiyallahu anha. Dimayaw hang kasasaat in parasahan sin Nabi.
Kita sin Abu Bakar, si mawan pamayhuan sin Rasulullah na maidsi. Bisita ko niya na halin niya. Himong dawing Rasul sallallahu alaihi wasallam hatandawan simbilit niya mong pamasjid. Pagkita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kahalan sin mga kasahabatan niya. Nagbawas sa Quran, nagjijikir, nag-iibadat patuhan. Imuyom min Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila. Hinggalong si mga kasahabatan, Ashufiya Rasulullah. Kaya ulihan na lang yung Rasul sallallahu alaihi wasallam kal na maita. Himun daw kanila in Nabi, habukun dagbus na sasakit. Kiyuyakan sila katan. Kaya ulihan na lang yung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala nila kaingati. Amunat tutuin hinapusan hundaw kanila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. O punta. Tagdua kasubangan. Simbulan Rabiul Awwal, waktu duha na. Kasud bin Abdurrahman bin Abu Bakar. Ipagsin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taymamon sin ummuna Aisha radhiyallahu anha nagdara siwak. Imato din Rasul sallallahu alaihi wasallam palima sin Abdurrahman. Kaya hatihan magtoy sin ummuna Aisha radhiyallahu anha. Hinin Nabi masub si magsiwak, mawaya sa magsiwak. Hinapusan sunnahin ang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak tusong na siya mawapatamanin parakala kag siwak. Yaruhal sin Aisha kanam atay manghod ni Abdurrahman in siwak. Siwak kanyan Nabi nakakusog. Nakaato din Rasul sallallahu alaihi wasallam pamata sin Aisha. Kaya hatihan magtoy sin Aisha radhiyallahu anha suway niya pagkakakakon. Hingga hambok riwayat siyup-siyup sin Aisha radhiyallahu anha nagmisla along ngin laway ko iwan sin laway sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak tuyaon. Hangkan kawin sana ang lalo dakula hamanga sila Shia Rafida manok na kan ummuna Aisha radhiyallahu anha iwan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Doon man niyon ni malakal maut kalna kumawa sin nyawalihan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pahupuon ta na sadya. Pagnanam sin ummuna Aisha radhiyallahu anha miugat na inusin Rasul sallallahu alaihi wasallam hakal na iyaon si masaaday Nabi araghal sin ummuna Aisha radhiyallahu anha. Pagnanam niya miugat na inusin Rasul sallallahu alaihi wasallam natanak na sadya bihanin lima sin Nabi. Nung sin ummuna Aisha radhiyallahu anha kay ingatan niya na magtoy sin nawapat na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nung sin Aisha wa habibah wa nabiyah mata Rasulullah. Ukolong niya kakasiku. Ukolong niya nabi namo. Nawapat na longin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nagtangis in katan sin halam sin masjid. Di magkaw kaingat. Hawak to yaon. Labi rin sing kamatayan, ina, ama. In wakto kataykod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila. In Ali radhiyallahu anhu, wayroon nakakitaan niya ro kain. At malengkan katikid luman na sadya. In Usman ibn Affan nabi bata-bata. En Umar ibn al-Khattab liyarot in puddam deng hatakuban niya. Isiyusim mamong batin Muhammad nawapat na uturan ko o. Ambok sahabat ng Ansar hawak tuman pialid in kurtina sin lawang bilik sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita niya yung janaza sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yaon hatas sin kanto. Nangin doa siya patuhan, Allahumma khud basari hatta la ara ba'da Rasulullah. Ya Allah, kawanin pangita ko. Asupaya wayroon nakakitaan ko po asdeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asbatan na, sa gawgot na pag-iman, mano siya hawak tuyat to amurin Abu Bakar Siddiq, nakawin na siya. Alna si maplag na hamadi na sinawapatin Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Nakinggungin mano siya, di na magkaukay nga tapagtangi sa napagkasusahan. And Umar ibn al-Khattab, manglakot na. Niyat yun Abu Bakar, kajanaza sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagbukis niya ba yan, imanin Abu Bakar, tibta hayyan wa mayyitan, ya Habib Allah. Tibta hayyan wa mayyitan, ya Rasulullah. Nakalando ulong yan, hamot mo. Sibo dahin kiaunan mo buhi. Iban, nawapat na kaulong kanya, ya Rasulullah. Ang panakimuhan Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu. Pagkakita niya, nakinggong ni mano siya, napagdukka. Akawapat ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, ni masihat na sa himot ba. Man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Isiyo-siyo nagtagipon kang Muhammad, natumtuman nyo, wakto ini Muhammad na wapat na. Isiyo-siyo nagtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, bunnal to din Allah subhanahu wa ta'ala, buhi tatap kakkal salama-lama rin magkamatay. Ano nga sa wabyat to, bang biadiinin para sahan, kasusahan, niyanam sin mga kasahabatan, iban sin kakuyakan pagkananaman nila, awak tuway roon nin Rasulullah, bukon dewa sin waktu buhi pen Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banging kasusahan nila, pagkamatayan sila, kakasi hawak tubuhin Rasulullah bukong dabiya diin landuin susa nila. Kal na may ta, kaya ingatan nila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in sumambahayang hajanaza nila. Kaya ingatan nila Rasulullah imangin dua pa Allah hajanaza nila. Bang sila anong haraan ridji kay anak sin Allah subhanahu wa ta'ala, bukong nabiya diinin kuyag nila, bukong biya sin buhi pen Rasulullah. Sabab hawak tubuhi pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaingatan nila Rasulullah im magsungit sinhul magtahnik sinhul matiutunaw pasimod sin anak nila. Rasulullah im mangindua haka anakan nila. Hakam bihatto na sadjalando in kasusahan sin mga kasahabatan. Hangkang balikan ko biya salawat. Sangi tuhuma amuin tuhumahon kita nyo hasawab sin kasi iwan lasatan nyo pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wayroon na nga kubariman pa Allah in nagkuyag nagkugkuyag siya adlaw kawapat ha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمه للعالمين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Mga jamaah berhormat, in kawapat ha Rasul sallallahu alaihi wasallam balikan ko salawat biya salawat nabilang deng hasalaggo-laggo na musibah jimato asal sila sin kabuhi sin manusi. Wayroon deng hana nga kubar iman. Impagkuyagan siya. Akawapat ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Way. Angkan sangi tuhuma. Bangkitan nyo magsalsila ha kapag bata ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amuin tuhumahon kita niyo. In kamuan nagkugkuyag. I-celebrate nyo in kawapat ha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangi na tuhumayat to. Tuhumahan nyo na ako sin uno-uno na tuhuma pa kin hawawaran ko. Ayaw nyo sadya ako tuhumahon. Hakasi iwan las ako pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di ako magrida. Di ako magrida. Nga sa wabit to, nung sa upama, aun ima mo, inya to kaya ko rin hakitab sin Allah na sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang aun wala ima mo, inya to rin hakakiti sin panghati ko. Ang kabtangan ko kung maraw, hamatatay nga sing kamano, sura niya ako kamaapan. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوة يا رب العالمين
اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار يا رب العالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون.